Born in Yapet Shwai Kimat Bakongsan. Palat San Poklor Shipolak Tali Kitika Yada Nagajingpang COVID-19 na deban ay hakari hadu menta nyaw spa khandai ngut kibayo jingkot ha Meghalaya bat san spa arpsaw ngut kibaya bitmay gajingpang haki arpsaw kenta balaleng. Taajur kajing duna masi ha Meghalaya shen on penlong jingyalang ka sarkar jilla bakatanat BSF bante lakamnya kajing kayitu yaki masi sa Bangladesh. Shen on sa play ka college ha umden ong ummentri rang ba barim gejilla uba didi lapang bat kani kan play lat play linti yaki kena nakilong yeng baduk ha Ribhoy district. Bat yo khor urang jelek kai wrestling u bajrang punia ya kata kemarnong ha ka Tokyo Olympics. Ki khubor ki babnia kari India kalala ban kio saya away umau jam da kajing ai inject yada na kajing pang COVID-19 ya palat san pau klor ngut ki brio hakari hapo ka nationwide vaccination drive kiladon lai klor si paulak san pusan hajar praspa nriu puwe ngut ki blayo jingkot na kane kajing pang kajing don jong ki bakot menta kalong khandai phu nyau point khandai nyau na kashi spa kiladon ru lai pupra hajar nriu spa ar pupra ngut ki blayo bit thamai ya kane kajing pang haki arp saw kenta bala lej haka jilla Meghalaya pat kajing don jong kibayo jingkot kalatam yakitu kibayo thamma ya kajing pang haki arp saw kenta ne kasngi nyo spa khandai ngut ki brew kila kot kat ba san spa arp saw ngut pat kila yo thamma ya kane kajing pang haki arp saw kenta bala dem nyo ngut ki wei pat kila khlat no na kane kajing pang kabla penpoi ya kajing don jong baro kibla khlat shashi hajar shi spa san saw ngun Katanat Veterinary and Animal Husbandry Shen kan sa Penlong ya kajing yalang bat katanat Border Security Force banya kren halor kajing kayito ya ki masi sa Bangladesh habya kren bat kilat pathay khubor hinin kasngi u Principal Secretary in Charge jongka Veterinary and Animal Husbandry u GHP Raju ulaong bakatanat kan sa Penlong ya kajing yamir bat ki sipay BSF ringkat bat ki Superintendents of Police ban penklan ya kajing apahara haki kaput bante lakam ya kajing kayi bean namar kajing duna jong ki masi nakadaw jong kajing kayitu kador jong kadok masidu kalakiyo. We requesting the BSF to tighten the vigil and identify what the weak points where the smuggling of the cattle take place. The chances of smuggling is higher, especially the riverines area where there is no fencing. That is the most potential areas. We will be requesting the BSF to increase the vigil on that in that area. I'm very sure the BSF as well as the local police will help us. Da kajing tmu ban kentiw ya ka pule puthi hakathain Ribhoy bat ban ailat iki kena pule ki bawan na ki longyeng ki baduk ban beteng ya kijing pule jongki laseng ya ka Northern Ribhoy College ka ban suppletion ha umden hapo ka right nong tlu kajing play perda ya ka college kan long ha ubanai nai lor mata usnem bat ya menta kajing penlong hi kelas jong usnem ar hajar ar puwai ar puar kan long ha nong tlu high secondary school D1 Hakabia day bat kani umentri rang ba barim gejella ubalong ru president ka Ribhoy College governing body uba didi lapang nin kasngi ula penlong ya kajing yalang bakirpang hanongpo hakajing adon lang jong MLA bat ki dekhot jong ka governing body jong ka Ribhoy College habia kren bat kilat pathai khubor harian kajing yalang uba lapang ulaong bakani ka college kalong shibenta jong kijing angnut bat kijing thmu jong ka Ribhoy College ban kintiw ya ka puli puthi habaro ka we ka district branch Tenat Rekam Kabaha dan Kelong Northern Ribhoy Degree College. I collect one degree. So Northern Ribhoy College, Bakane Kelong Kaba extend the campus of Ribhoy the Ribhoy College. Minta Milam Dry Bak Kateka Kateng Jogane College, Chumai, Kelong Northern Ribhoy College. But
Jingelang jongga Joint Border Coordination Committee lapen long hapadeng kinong Penyai District jongka West Karbi Anglong batka West Janta Hills jongka Meghalaya ha Hamren ha Assam hinen kesngi. Ha kane ka Jingelang baro arliang kilaya menjur ban om pentrei kam ya kino ki jing trei ne jing shna ha kane ka jaka. Ha ka wepat kaliang ka sinjuk kinong sinshar shnong nong men South Aimship kila rai ban yaine bat ka Meghalaya lada ka jing kajiapur halangpi lapen bet da ka jing shim bat ai. Ya kane ka rai la shim ha ka Jingelang belapen long hanin kesngi halangpi hakajia don lang jongki rang ba shnong bat ki secretary shnong jongki laipo teli ki shnong hakate kathan uba table lin nong lang uba long president jongka sinjuk ula ong ba ka sinjuk ka kwa babaro ki shnong ki badon hapo langpi kinsa hakajila Meghalaya. Nakaleng jungi hagap debat kane Lese bakan sia bagi hapan dukno ya kita ki kendau siap jungi dan ki jaka ki jungi ki bangi lalong ilaman tok kita ki sepak senam akan ki jaka ki Khasi ki Shillong ki sa tegin nom ai pat kumbalong ka sarkar Assam hi kadon ka kidau sarkar ndre ka dustur karikti jungi hapo ka Meghalaya kam semdon kendau ai lana banyak keliang no pat beliau tiba naba tiba kau akan ini pat talong ru si banta ya kaba resekan saja kano kajingman rak jisusi lada hidup no ya kaba ngilang syong ngilasa ngilang im tak ispak senam hadu mentah. Namar kajing duna jong kibawan syakmat ban shim ya kitika yada na kajing pang COVID-19 kabalong tang sausan point nyo riu na kashispa ha Meghalaya kinong yalam jong ka sarkar jilla kilaya le ban penslur ki patba ban shim ya ki inject yada kum shi benta ban penslur ki patba u MLA ka jowai uma wailat miki shilla ulapan bana ban aisan hajar tengka ya shi potli ki longyeng kibla deb ban ay ya kitika na do ka arphuai tarik hadu lai potrik u banai jeliu ya kani ka pisa on sa ay da ka bale da ka lottery ya katarik jong kani ka lottery on sa pinbana hadin. Whoever give vaccine from the 21st of June till the month end, I'll be giving 5,000 to one family member, and that also I have done. And then I'm getting ready with the data. I'll be giving that amount also. Social media also have appealed many times to the people. Even myself, as you can see, I'm fully vaccinated. And then even with that SAGE program also, just last week also I have gone to many villages to give this awareness myself. Unong yalekay ka ri India o bajrang punia ulala ban penyo ka takma bahan riu nakabenta ka ri ha kalimpong Olympics hadian ba ulayo kur takma renong ha ka jingelekay men's wrestling freestyle ka ban riu pusan kilo division ha ka Tokyo Olympics u bajrang ula penlim ya u Daulat Niyaz Bekov ubabat ya kanam Asian champion la Laisian kinthi da pralanot kani kan long ka takma bahan riu jong ka India ha kani ka limpong Olympics ka balong ru ka bakinsay tam ha kani ka limpong yalekay kari layo hanriyo tali kita kema kabakentop ya artali kita kema rupa bat artali kita kema renong haka London Olympics haus nem hajar khatar kani kan long kata kema renong ka basaw jong kari haka de ko Olympics naka PV Sindhu haka jingele kai badminton kalau Lina Borgohain haka boxing bat kirang yele kai hockey ka India kala yo ru ya artali kita kema rupa lingba ka Mirabai Chanu haka weightlifting bat Ravi Kumar Dahiya haka wrestling mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman ka swimming kajing shit kalong arpuar point iwe degree Celsius, bat kajing kriat kalong kat pra degree Celsius. Kajing sngam kahaw-haw kalong kandai pupra na kashispa men step, bat prapun rio na kashispa jan meet. Kajing hap slap kalong arpo millimeter. Kandon kajing hap slap bat kajing tiet upertat haki babun ki benta ha Shillong. Hashwa bangin penkut ngi pen kemaya pi baya kani ka khubor na lor ka ba POE haki television phila ban pet live haka YouTube channel jong ka DD News Shillong nakabenta ki khubor ba man lakasngi. Shwa ban poi sha ka bakot jong ka thuk khubor ngi pet biang sa shisian ya ki mat ba kong san.
palat san folklore si polak teli ketika yada na kejing pang COVID-19 lade ban ai hakari hadu menta nyau spa khandai ngut ki bayo jingkwat ha Meghalaya bat san spa arp saw ngut ki bia bit khma ya kejing pang ha ki arp saw kenta bala len Tajur kejing duna masih ha Meghalaya shen on penlong jigyalang ke sarkar jilla bat katanat BSF bante lakam ya kejing khayitu ya ki masih sha Bangladesh Shen on supply ya ka college ha umden ong menteri rangba berim ke jilla uba didi lapang bakani kan play lat play lenti ya ki kena na ki longyeng badok hari boy district Bat yokur urang yelek kai wrestling u bajrang punia ya kata kemarnong haka Tokyo Olympics. Sashi sian ngipen kan mau ya pi ba kejing akun ya kejing pang COVID-19 kampat kut. Kumta yai beteng bandeng tiknai ki mas penya jungai iwe nei we pat bat sait khui bhai laki kti. Te parlok atung ila poisha ka bakut jong ka thuk khubor jungi menta ka janmiet hadu bangin de shem biang bat pila shai sngi khublei pi baro.